U povodu 8. marta, Međunarodnog dana žena, ulice Novog Pazara danas su prepune cvijeća. U pešačkoj zoni u Novom Pazaru danas je bio postavljen štand Internacionalnog univerziteta, a studenti ovog univerziteta želeli su da pripadnicama ljepšeg pola uljepšaju dan tako što su im poklanjali po jedan cvijet. Studentski parlament pod pokroviteljstvom Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru deli danas svim novopazarkama ovde na šetalištu povodom 8. marta, dakle Dana žena, simboličan poklon, dakle po jedan karanfil dobile su sve naše sugrađanke koje su se, eto, da kažemo, u ovo vreme zadesile na ovom mestu. Ja bih da istaknem da je ovo ideja studenta, da je univerzitet podržao tu njihovu ideju kroz, dakle, organizaciju i pomoć u organizaciji ovog događaja. Ovim putem su studenti našeg univerziteta želeli da pošalju jednu generalnu poruku, dakle da ovo treba da učine svi, kako drugi studenti, tako i svi oni da poklone pažnju, i to ne samo danas, svojim majkama, sestrama, devojkama, ćerkama, dakle svim pripadnicama lepšeg pola. Ja bih još da istaknem da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru planira, da je recimo jedno od sledećih dana univerziteta 30. marta, kojom prilikom će biti, dakle, i dodeljene diplome novoj generaciji naših studenta. Studenti su ovim željeli da daju podršku svim ženama u njihovoj borbi za ravnopravnost, emancipaciju i mir. Studentski parlament Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je zajedno sa samim univerzitetom došao na tu ideju da na današnji dan, to je 8. mart, nekima, nama je žao što nismo mogli svim dama, ali eto nekima, bar od njih smo ulepšali današnji dan tako što smo podelili nekoliko karanfila i drago nam je što smo, eto, kao što sam već rekao, bar nekim od njih ulepšali današnji dan. Takođe, želimo svakako da čestitamo 8. mart svim pripadnicama lepšeg pola i da nam uvek budete tako lepe kao što jeste. Život čine male stvari, poruka je studenta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, koji su danas bili na štandu u pešačkoj zoni. Iskoristila bih samo priliku da se zahvalim Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru što nam je omogućio ovaj štand danas ovde i nadam se da smo nekom ulepšali dan i zaista želim samo da čestitam svim damama 8. mart. 8. mart kao praznik pod nazivom Međunarodni dan žena postoji od 1975. godine, koja je bila proglašena Međunarodnom godinom žena, a 2 godine kasnije Generalna skupština Ujedinjenih nacija je rezolucijom proglasila 8. mart danom ženskih prava i međunarodnog mira.